ngiyakhetha uNyazi phezulu. Ngibingelela baba bafundisi. Baba ngena bashumayela. Nihambe yonke igcwele uNyazi phezulu. Tabelelo 2:38. Nkosi Thixo unomusa. Yamkela abantu bakho. Batho baba sibingelela ibandla lalapha ekhaya esanganezwe. Siyabingelela ngegama loNyazi phezulu. Siniphi isibindi sokuthi lana ikhona nihlele intweni ephelele. Ubaba okhuluma ngendaba ethi ayifani neyami kodwa ihluke kancane. Mina umakoti lomganile wathi senenyanga eziwu7 uNyazi phezulu laqala ukufika emzini wasemzimo yemsinga. Wayenenyanga eziwu7 ekhulelwe. Ingane ingabonakala ukuthi ingane enhloboni. Wangavumelana ekuseni ebusuku ungalali, emini engalali engadli, ehlala ekhaya ubusuku nemini. Yathi uma ifika inkosi yamaNazaretha ngahamba ngaya kuyo emzini wasemzimo uNyazi phezulu ngabika ngikhala ngithi baba ngihlele ngengane yomuntu akuvumi ilale akuvumi ihlale akuvumi idle inesisu inyanga zu7. Uthi baba inkosi kusise uzophila thatha nanga amafutha uthatha amanzi ufike umkhothise umphuzise uzophila umntwana uzophuma ephila. Usho uNkulunkulu angempela abantwana bayingcwele. Ngaphindela ekhaya ngathi uma ngifika ekhaya eyizophuma inkosi ihambe iyongena uSeptember. Ngathi uma ngifika kwafika kwefana kwagula kakhulu. Ngafonela baba uMdluli ngathi ngicela ungibike umvakeli wenkosi. Hayi iyami impi. Sengifisa kwenzeka into yodwa manje ngoba ngiyabona ukuthi bazofa bobabili. Ngona kwenzeka into yodwa angithola udokotela ozomhlinza uphuma ingane ngaphakathi uphilo yedwa. Ngoba kangasazi ngakwenza nje. Waseqhamuka udokotela oyiNazaretha. Awushaya uNkulunkulu maNazaretha. Ayikhuluma into engenzeki. Waqhamuka udokotela oyiNazaretha lapha eNambithi Dr. Nkosi. Wathi ayishumane ngakusiza. Khona amaphilisi engizomnika wona azofika avusa umsiko ngaphakathi. Khona inyanga eziwu7. Ngathi kanjani Nkosi? Wathi uzoma njalo. Uzobeletha. Sahamba naye sathi masifike sithi lapha kwisurgery yakhe wathi sithandaze before amnikela amaphilisi. Sakuba sathandaza nomntana Nkosi sathandaza wasemnikela amaphilisi. Sabuyela ekhaya. Wathi ngo12 wasemvuza wathi vuka ikhona engizwa inyakaza ngaphakathi esiswini. Ngathi mina kwenzekani? Wathi ngambeletha manje umntwana umama ishaya iambulance. Ngasuka ngathatha ucingo ngashaya uNkosi ngathi biza kwasibizele iambulance oyizosheshe ifike mayishayela ngaphakathi. Wayishayela ngathi semnyama yafika yamthatha wathi mazithi
kwalathungwane bangifonela basesibhedlela bathi amazi sibanibani ngathi yebo unkosikazi wami bathi umntwana usebelethwe intombazana ngenyanga ka7 jobeshilo uNkulunkulu wabantu ngasuka lapho ngaphindelela ebuhleni ngathi Nkosi kaMakosi umntwana ukuthi ngizamthola usiyaphila ngizocela Nkosi ungiphike igama lakhe lasezulwini ukuthi ngizothubani ngoba engazi ngizotholakala laphendwa kunyazo wezulu labheka ngapha laselutayo samukelisekwe igama lakhe ngikhuluma ngomntwana khona kaNazaretha uma ufunda ngokwezempilo umntwana womzali ngenyanga ka7 akaphili kodwa lo uyaphila ngegama likaShembe Nkosi kusinikisi bantwana bayingcwele basezulwini bonke uNkulunkulu osithwalile ngomhlane wakhe obanzi sihamba ebusuku imoto esinikeze yena sacela ukuthi abe isakhe isandla sizoqondisa lapho siya khona ngibala uNkulunkulu ukwenza esicelile sihambe kahle sangavelelwa umuntu saze safika la njengoba sikhona nje siyabona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu awenzayo singaboni ungekho la ngeke uyibone into eyenzeka kodwa mase ufika la ofikayo njengama ngaqalaza ukuthi bantu babuhleli ngala kanti cha kwakekho baba ithempeli nje lapha eNazaretha ehlangene khona thiwa ke angibingelele ibandla bantwana bayingcwele basezulwini asinawo amagama amade kodwa ngizocela nje la isitabekela ngizokusiqeda sika 230 ukuthi uNkulunkulu akangiphendele lodwa igama noma ingxenyana yaleli gama engizokhuluma bese nami ngidlulisela umshumayeli ngoba kuthiwa sibingelele ibandla amen Jehova uMangusi wami
bantwana abayingcwele bese ngethuliwe ukuthi umvangeli omculo osemnambithi laphaya emnambithi sikhona umsebenzi uphezu kwethu sizobikela nina ingane zakwethu ukuthi umsebenzi uphezu kwethu nelula isandla isilekelele ukuze lo yamuzi ngelinye ilanga mani hambela kwaZulu Natal noma ubaba yenza umhlangano lapha nani nifike nicoshe isibusiso senu nasenza ningaboni ukuthi yini leyenziwayo kodwa ngokwethemba ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu yonke indawo yenziwa nalapha uyenziwa kunjalo bantwana bancane. Ngicela nje indaba eyodwa nje indaba engifuna ukuthi ngiyikhulume iyangithinta njalo uma kuya ngoba ngiyembekele ngubo ngoba ushembe wangikhombisa ukuthi ubani ngixakekile ngingazi ukuthi uzawuphuma ngibhekephi bese ngithola usizo 2010 ngisebenza eLimpopo unkosikazi wami uzethwele sekusele inyanga ibe yinye uzawuhamba ayobeletha udlula kudokotela ukuthi udokotela akamhlole ukuthi umntwana ume kanjani dokotela wamhlola umntwana manje umhlola umntwana uthi udokotela lalela la mama lo mntwana omthweleyo lolu hlobo labantu namakhanda amakhulu uthi lo mntwana wakho uyohlala ezandleni zakho impilo yakhe yonke uthi lo mntwana njengoba ezobelethwa uzosikwa ukuze uthole lo mntwana hawu dokotela uthi uzosikwa uthi akukho kunye funa wena ulungele ukuthi makusondela insuku uze la umyeni wakhe alungise imali yokuthi ubelethise bantwana bayingcwele esikalweni unyazi lezulu sajika lapho sasingangekhweni lami lapho sikhamba le ngekhweni ngihambisa khona uyobona abazali bami sajika lapho edolobheni laseMapulapuleni sabuya senze TV ubaba ungala kwaNibela kwaZulu lapha ekhona salala eThekwini savuka masifika le kwaZulu naye lo mntwana masifika naye umthandazo wokuvuka sekuphelile abantu sebekulayini abangithi kwakuyilanga lomgidi abayemgidini balungela ukuyemgidini safika lapha ngamangala imina uJojiwe kuphela beka abafundisi ngamangala lolu hlangothi lihlalisudi osikazi wami lapha ngale bakhokheli ubaba waphuma waqonda kimi bafike ngabika le ndaba wathi unkosikazi ngathi ukhona wathi kulungile inkosi ikusisi lokho engabika uma ubaba ehambe yabakhokheli masinyana welele bakhokheli athi 1 2 3 baphele uye unkosikazi la uyakhala hawu ukhalelani uthi baba mbikela le ndaba kadokotela uthe umntwana engimthweleyo uzawuhlala ezandleni zami impilo yakhe lolu hlobo lolu labantwana ogcisa amathe konke nje kuyaphuma kuyo uthi baba ingakho ngikhala uthi shembe chabo ungadumani umntwana uzoba right washo nje wathi ungadumani umntwana uzoba right thatha amafutha uthatha amanzi wenza umsebenzi wakho uqhubeke umntwana uzoba right uthini she kabe umntwana uzoba right mana zaletha amahle ishaya ngemfushane wahamba nkosikazi sangakholwa kahle ukuthi kwenzakalani saya kwabelethisi abathunywe unyazi uNkulunkulu ubhobela khona umama lapha mawudlule ebuhleni saya kuyena wabeletha umntwana abanalutho umntwana wabanayo uNkulunkulu washo ukhona ufunda grade 1 waphila njenganalutho dokotela uthi uhlobo oluyohlala lunje ngisho ukuthi ke abantwana basezulwini njengoba sina sisendaweni ephephile sengathi singahlala sikule ndawo
kaNkulunkulu noma ngabe kuphi la ukhona wazi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu unenhloso ngawe njengoba ekunikezele ingubo uvumelele abakini ukuthi wena ozomela abakini ngokumbatha kwakho lengubo. Abakini wena ozobakhipha emajele, wena ozobahlawulela wonke amacala abawenzile. Imayisipindi wazi ukuthi ushembe ungakuwe, ukuba akekho ngakimi nawe ushembe ngabe kangisekho. Yashaya insizwa kwaze kwaba idonsa isibhamu. Donsa lento ngisemotweni ngihleli, uyayidonsa lento ngiyambuka aphumi lutho. Uyayidonsa lento kwaze kwasuka abathathu, kwasuka omunye wagijima ngapha, uthe mayefika ngapha la ngahleli khona umuntu kwi-passenger seat wabhodloza iwindi ngesikhathuni. Kwayimangivula ngoba labo bekhaya ukuthi angivule bathathi ukuthi phila. Wabhodloza lento washiya ukhiye ngabanika yahamba imoto ngikhona. Kwaku-1996 ngalowo nyaka bantwana bahle basezulwini ngizakuhlela ngezansi cela ukuthi inkosi ibusise nekuswini. Amen.